I awang beria me zai na maigo zime news man sage hai manaze klom dele COVID-19 vaccination hana me kum kreming ye ne zai kum krete set me hange haflong dimap sauge pet la dele ze sale Penui lesi ki tabge COVID-19 za ingira hange kum kreming ye ne kum krete set me hange vaccine haflong dimap sau district du pet la dele ze haflongo MLA Nandita Gorla sane sadle Dimap sago MLA Nandita Gorla sane sa ja apo vaccine ja kum kremnyo na kum krete set me close ja couple law zai school tab gema ki hingbe gara hange ne apo bengim ka close ja couple law ja sadle Haflong Dimap South District Piang Phui High School gene apo be kum kremnyo gene kum krete set me hange vaccine nyim ktle pepe ka perai lang bete ja kap kai dle ja sale ja haflong ge school ko chum select ge jesi langta sa Piang Phui zai song pizang pobe school ko chumja selective ga dile je sale आज हमारा ये वैक्सीनेशन स्कूल चिल्ड्रन का जो आसाम में स्टार्ट हुआ है यहाँ हम लोग फ्यांगपुई स्कूल में स्टार्ट किया आज हाफलोंग में 3 स्कूल्स में सिलेक्ट हुआ है एक जीसी लांगटासा एक सुम्पुजांग एंड एक फ्यांगपुई हाई स्कूल तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोलमेंट का हिसाब से तो थोड़ा कम है बट वी विल फाइंड अ मीन्स टू मेक इट मोर एक कैंप बनाएगा फिर थोड़ा डिस्कशन करना है विद इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में भी और जोन वाइज में एक कैंप वाइज करके हम लोगों ने वैक्सीनेशन को पूरा सक्सेसफुल बनाएगा तब तो ये स्टूडेंट्स लोगों का कितना प्रोटेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट ने कैसे बोला है हम लोग भी वही कोशिश करेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स आर बीइंग वैक्सीनेटेड थैंक यू सो मच Zai Nagaland gadu ada Covaxin drive wangkyo ga lak as chang hadai si wangkyo ga chuna Nagaland gadu Covaxin ja apo bangim kapchu ladle ja kum kremi ne kum krete set me na paina mi ja ache ja sale Zai injmai hegi konta kana hi game PM Narendra Modi Impal Manipur ge wangkyo ga 22 development project bambe banai the foundation stone and inauguration te ga dile zai Manipur ge 22 development bambe ja bugu project ja 4,800 crores miria leze Impal Manipur gine PM Narendra Modi ne inauguration te gaidle zai Tripura Agartala gadu Maharaja Bir Bikram airport kachi be banai bugu project development magda be pana inauguration te gaidle zai massive estimating chukang di be Empire State Building langria be January tarik kretu set kumchang na jang kai kana mai ge gede re ge ngai ke ra hang ge hanum ga le expected te ga le za sad le zai Kolkata ge hare ki ka chum ge doctor me hang hai kerya si me de COVID-19 Omicron ka chebe test te ga ge puni da ga positive test te petle zai hare ki ka chum ge hang hai kem ze Omicron COVID-19 positive test te pem le na za institutionals quarantine ka Japanese chuna tate rape magze safe isolation bam la mile je sale Delhi ge electric bus launch te jigudle je transport minister Kailash Galot ne Monday ma ge photo me share te gaidle DTC bus hai chumsi injikum November ge launch te rate dile connect pandemic ongoing COVID-19 bam jigene launch te lakti je nai kum February ke ne launch te gule je transport minister ne sadle Zai chpo electric bus ka live mpi siamra me chura ba hangi du live kai gule je sale zai GPS tracker mi ta kai ba bumpi ra hangi du kai go zai CCTV camera mi go safety hange mi daga ko tate me chbe CCTV camera du kai gule je sale Transport Minister Galot ne sa je first roll je February ke pe kule chpo be pelu changa pe ke sang ne ke bus ai po be electric bus ringe je pe bam gule je sale Zai Meghalaya Governor Satyapal Malik PM Narendra Modi je daulu je haimingye farmer halu tate me chaidi berasam Narendra Modi je pasalya ga dige Narendra Modi ne pani ahange ne chaime je achebe dile Zai Meghalaya Governor Satyapal Malik je PM Narendra Modi ne sa je ai pa balam ge discuss te range Home Minister Amit Shah tailam te tu lo je achebe dile Dadige Meghalaya Governor Satyapal Malik ne Amit Shah dage salya bedige PM Narendra Modi amedi ko dile je Amit Shah ne sadle Zai Delhi ko Chief Minister Arvind Kejriwal ka chepe COVID-19 Omicron chebe hararet positive test te petle
The Arvind Kejriwal the pdaga Omicron COVID-19 positive case test pe zigena chuna papiki gena lab te pe mag self isolation quarantine bamla le sale zai patai ge ta te ze kangom re bnai chu ka hadom rem ze du pane test pi rahangya zai self isolation bam rahangya rangai be dile zai Mumbai ge COVID-19 case ka chibe pe ka dai ve changte se je react set ka na pe ka dai dile 24 hours lungane zai Mumbai health minister ne saje Mumbai ke market ne changkai Omicron COVID-19 case peti zaina Mumbai lui lockdown kai rahangya sale zai 24 hours lungge hangna Omicron COVID-19 case kene chai di dile zai chuna Mumbai ke total active bombe 37,274 le India ke Mumbai Maharashtra Mumbai ke highest active case number ke wangle zai railang bete ze Omicron case South Africa ne case railang bete ze Omicron COVID ka chebe raret ke chibe pepe India ga na mai case ke chibe pepe ha ke ze rex kui kana zai chuna India ga active bombe rex rok minge zai idai di ba ha ke zen kai suna le zai na mai India ram ge Omicron COVID-19 mak pa COVID-19 case ka chibe pepe 37,379 total case petle zai chuna active case bombe 1,71,830 lamui za idai dibe 11,007 namai 24 hours lungge idai dida za chai dibe 24 hours lungge haike za angkai medai jina plana chai di dele namai gu jeme newsman sa agina sawera dele misi dele ningnui na pigai be bizigene